Shuminche hingwire kanso ya Fort Portal kwatanise na Ministry y'Ebyamizi n'Obuhangwa bw'ensi obwe barukora n'ekitongole kitari kya government kya National Defence Initiative NRDI bakatandika wehuriro yo kwigura ensharo z'ebisharro mu rurembo rwa Fort Portal obwe barukubyara ebikondo omu myanya y'ibari kujyaho n'ebisharra hata abantu abokuba bakaba ebisaro babitahirire muno ekisaro bakyenkurokingire so batina bamanya nguki tuyija kucwa amaju gabo ne bintu byabo byona kubihamu so nico kireterize kutunga urukurato runu nabo aba community tukabaza nabo tukaikaraniza nimugumi abantu bano ngo ikintu kinu kitaito nikija ku hatereka tukimale tuleke manya kuja mparlamenti kuja nkaha aho kwantu manya kisokuwa mwite nyamusana manyadi muhemwe ebikondo byanyu abantu batunga obusinga mbere baturagiriye kuombeka tukombekaho amaka amaju gona na hatigaro obahara bensobi talinito bagikozere nangwa ninyo abagikozera abagikutwebembera. Daniel Businge coordinator w'ebisharra habwa burenge bwizoba nagirangwa abantu tebine nshonga yona yo kuterwa emitima ahabwo kugirangwa amataka gabo nubaza kugumiza muno bagakoresa ebisaro bitaroho amaizi tigaroho oyire kitu kugamba butwatu demarcatingire muzeyi bayira abanyambo tafa pressure butu demarcatingire you can still use that area okusa kikozesa barukora birumura Haruna Kibirango abo bwa hatano bagirangwa enshonga zabo nibaza kuzitwara wa speaker w'ishengero Anita Among okuyendangwa akabantu we yabahwera ubu twatungire abasajja abawota bayizire batuterera ikonda aho mu maiso gaitu yitwa abandi kikatukola kubi na saa zino emitima yayitekatekanaga cyonka twacwamo bwire bona ne tutwale cyandiko petition to the speaker of parliament of the Republic of Uganda. Emyanya sembirwa mwe bikondo harimo mu Kitembe Ruwengo B3 hamwe na Ruwengo B2 Kibirango nayende hurure ryo mukorwa ba Ministry y'Ebyamizi hamwe na kanso ya Fort Portal eyemerezwe abo kuba hakuba for example basesa bakagamba itene tugonza the 69 square kilometers zona zibe covered tuzibe byale mu emiti ekimayisa na hano nicho mwalolelire ekipande kiri ekikondo kibasimbire hali itone kitukosa muno beta kiri kukosa ito itweka na Fort Portal abayikazi ba Fort Portal na toro yona ili general nekikolaki nekigikwataho oguhona nayenda nabo bona bucuru kwataho okubegitaho okwenango bakarwanira itaka ryabo gasha kwa Jonathan Singwiri.